الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس سوال معمولاً درپیش سہ کہ آیا غیبت کرنے ستان روز باطل گژھان یا اپز ون ستان روز باطل گژھان یا عطر لگاؤن ست یا کنگن لاگن والن ستن یا سرم لاگن ست روز گژھان باطل کن نہ وچو ابتداس من ام سوالک اگر جواب دو وچو مبتلات روز کم وچو یم چیز مبتلات روزن مز کن نہ مبتلات روز کمن ونان مبتلات روز ونان تمن چیزن یم روزن باطل کران گۄڈنیُک چیز اس روزن باطل کران سہ کھین تو چون یم ساتن یہ انسان عمدی کھے تو چے امس انسان سن روز گژھان باطل دویم چیز اس مبتلات روزو من سہ ہم بستری کریں اگر چاہے یہ حلال طریقہ ٲسۍتن چاہے حرام طریقہ ٲسۍتن دونونی صورتن من یہ امس روزدار سن روز کران باطل تریم چیز اس روزن باطل کران سہ استمنا کرن استمنا کت ونان استمنا ونان یت اگر یہ جوان اگر یہ مرد کان فعل دی انجام یم کہ ذریعہ امس منی گژھِ خارج یم چیز روزن یہ چیز کران روزس باطل ژوٗرِم چیز یُس روزن باطل کران سہ اپُز ونُن اپُز ون از ابزچ نسبت دین خداوند کریمس کن یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن یا اہل بیت علیہ السلام کن اگر کنس امن کن نسبت دس ابزچ ام سن روز گژھان باطل پٲنٛژِم چیز یُس روزن باطل کران سہ اگر گرد و خاک غلیظ آسہِ موٚٹ گرد و خاک انسان سندس حلقس تانۍ واتہِ سہ انسان سن روز کران باطل شیٚیِم چیز یُس انسان سن روز باطل کران امس روز دار سن روز باطل کران سہ اگر ام ڈنگس ران کور اگر ام آبس مز ووٹ لگو ام سن روز تہ گژھان باطل سٔتِم چیز یم سۭتۍ روز باطل گژھان سہ جنابت کس حالتس مز یا نفاس یا حیض کس حالتس مز روز اذان صبحس تان ام سۭتۍ تہ روز گژھان باطل ٲٹھِم چیز یم سۭتۍ روز یم مبتلات روزو من سہ امالے کردن اگر اس ات پنس ساد کٲشر زبان من سادہ ترجم کرو سہ گو یہ کہ امالے کردن گو یعنی دستوری کرن اگر کنس روز دارس دستوری کرن تم سن روز تہ گژھان باطل نیم چیز اس روزن مبتلات روز اس روزن باطل کران سہ یہ کہ اگر انسانن عمدی طور الٹی ان کائی کردن یعنی اگر ام عمدی طور پر الٹین ام سن روز گژھان باطل پس نتیجتن مز کیا اس گۄڈنیتھ ابتداس من سوال کور اس دپ آیا غیبت کرنے سۭتۍ روز گژھان باطل آیا اپُز وننے سۭتۍ روز گژھان باطل آیا سرمہٕ لاگنے سۭتۍ روز گژھان باطل آیا کنگن والنے سۭتۍ روز گژھان باطل یم چیز چھن مبتلات روزو مزن کہین لہذا چھن یم چیز روزن باطل کران کہین اس چیز روزن باطل کران سہ یمے 9 چیز یم میں بیان کر البتہ اگر کانٛہہ انسان اگر کانٛہہ روزدار غیبت کر تمس پنن امیک سزا تمس دی خداوند کریم امیک سزا تم کور فعل حرام اپُز ون فعل حرام کور مگر روز گئی نہ باطل کہین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.